igama iMujaba Golele, ngihlala la eP3 section F. Last time sizile sathi sizoklina ithuna bokuthi mina ngingedwa. Mangiza mangithola la ngithola i-tombstone esekhaya, umntwana esekhaya ingesekho, igama lakhe uEsther Golele. Ngoba every year we come before Easter sizoklina amathuna. So sithola ukuthi ilitshe balitshontshile. So indaba leya ngangiphathi kahle ngathi ithi ngiyoreporta elento le police station yese E5 eMamelodi West. Bathi kumele kuthiwa ukuthi mina ngibuyele futhi e-Stress office ye-Cemetery. Ngabachazela ukuthi nginanenkinga, ngabuyela e-Stress Cemetery office ngabatshela ukuthi nginankinga ukuthi batshontshe ilitshe. Bathi bona amatshe abaqala ukuwatshontsha, bayatshontsha njalo nje, abona kunento lebangayenza. So mina ngababuza ngathi ngoba kune-security, yini umsebenzi we-security ngoba kumele kuthiwa ukuthi bapatrol indawo le, and siyazwisisa nefensi yala eCemetery dala bayitshontsha, bafaka ifensi but itshontshiwe manje. So bathi akunento le kuthiwa ukuthi bangayenza, nama-security ala akapatroli, nezimoto mazingena abazibhali ukuthi kungena imoto enjani, iphuma enanani, ukuthi i-security sala is not up to date. Abana nama-OP wokubhala, angeke ubabone bapatrola ebusuku nesekuseni, banohlala just egeyitini. Kuthi le wasteful expenditure yakamasipala for ukubhadala i-security la eCemetery. Ngoba nefamana amatshe atshontshiwe, there's no one accountable ukuthi angareplace or abhadela abantu laba ukuthi batshontshe ilitshe. It's very, very bad. Especially as a pensioner, I don't know what to do at the moment. Ngokuba asazithola njani imali yokungenisa le litshe ukuthi you must replace it. But I think we'll try makuthi ngisaphila. Zobhlungu kakhulu ngoba ubaba akasebenzi nami angisebenzi, and amatshe lawa afaka umama before ashona. And umama uye kuthiwa ukuthi afaka amatshe ayi-3 ifamily yonke. And ilitshe li-1 it was 23,000, around 23,000. And manje ngoba bonke akungisana umuntu osebenza kwekhaya, kuthi asinamali ukuthi singareplace ilitshe leli safaka elinye. So indaba le isiphethe kabi ngoba nemvula mazina kuyomila amatshani, angeke sakhumbula ukuthi usisi wami omncane halala kuphi yini, ukuthi kuyomela ukuthi sihlale siza iviki neviki sibone ukuthi indawo le iyabonakala ukuthi kuseseyithuna. Ngoba nevamana ubheke okunye amathuna la aflat, awusayazi ukuthi nabantu bakhona abobani kuyenzakalani.